Deputy CM ke Khazahil Autonomous District Council uba pencingan yang CM abakaran ciklar patai kubur mentak arp sau terik urisau arjar pusau habaya day berkejing keno bagi MDC Basyong District Council kidai kebelakut kapur next period Henry nakleng uba pencingan yang CM ulong baya ki MDC la penjalan dakaan bat wat lada penjalan ru kidang bun kejing mentoy bat kalong kebab mentoy ki pajba hagane ke executive committee hapo kejinglam uba penyat sing CM kum CM ke KCDC kalong kejing mentoy namar kela penwanra shibun kimat hakmat ulat kejela bat kumba neutli kibala munjur da penjalan yang ni klem kain kata kalong rong wei la penjalan yang ni da kain ar berkaji mentoy penjalan ke mentoy tengah sengu kadu nong ka di kasi ke jongi ngatarai la da extend trai kami CM kami lead delegation shogo ponor man push gini kisan ribu gibel dia ngatarai nyapai both side of the coins apa aru kalong ba pi ban syong yang ni ba expiry bang imar kamshu ngatrai tablet do nau jong jek tablet don tablet batang hisnam don tablet bandusnam ka syong ha ka tablet dem tangi don good tablet uba tang sedi la hil la kior ya ka community ka jongi nga semua you CM no doubt kata pa kajing la jongi ban take a delegation with the governor ban put pressure ban request ban pray dengan try i benefit ngatrai ban ya ba iya dalam extend ngatrai ngladu gini blessing dengan try kanu ki baru khoi dia jing jing ubreu nam ta jing ba tang batang we di bandon good intention di bandong serious ya kala ka jong kari ka jela ka jing namar boros kata mengasurat di ukraw jong borbor boros kata katma ka di military ha hagiri juga percaya Andre haka society pada haka social pada kam ke military kadi leng baki wei ki wei ban prung haka society ke jongi tiki an kilong kum ka kut paskam na benta ban yada ya kari kesti jongi namar ba ya kini ki jing yar sama ki bari kumbang bi haka kur haka shnong haka dong kani yarap sipun ka jongi